ndagira ngo hamwe tujyanirane n'aya majambo yanditse hano mubona maze igihe mbigisha ijambo rivuga ngo Imana yacu iravuga, ariko uyu munsi ndagira ngo tujyane n'iki cyanditswe cyangwa se n'iyiteme ivuga ngo Imana ivugana n'abantu ikoresheje imibabaro ducamo. Imana ivugana n'abantu ikoresheje imibabaro ducamo. Reka tugendere ku cyanditswe kiri muri Yona ibice 4:6 gushika kwa 11. Zuhoraho Imana ameza ikibonobono virgile banyongere volume inyuma kitagaragara hejuru yaho Yona ari, kugira ngo kimubere igitutu aho ni kugira ngo kimubere igitutu ku mutwe, kimworohereze amagorwa yarimo. Mume amini hagije. Maze Yona agira umunezero mwinshi kubw'icyo kibonobono. Twabandanyije nyarutsa. Ariko Imana igera igikogoshi ngo kirye icyo kibonobono buca cyakabiranye. Maze izuba rirashe, Imana igera umuyaga w'indugumba nguvi iburasirazuba. Izuba rinaga Yona mu mutwe, bituma hinduka urusogosogo, yisabira gupfa. Ati gupfa vyondutira gukora iki? Kubaho. Twagiye. Maze Imana ibaza Yona iti, mbega kurakijwe utyo n'icyo kibonobono ugize neza? Arayishura ati, ngize neza nyene. Yishongoye ku Mana kugira uburake. Ngize neza kugira uburake. Ibaze nawe ukuntu yabwiraga Imana, ngize neza nyine kugira uburake. Kwa kundi umwana yishongora kuri se cyangwa nyina kandi atazi ko se yamukubita agashyi cyangwa se akanyavu cyangwa se yakugara amazi na robine. Mbere wonyice 10. Uhoraho aramubaza ati, kugiriye ikibabarwe icyo kibonobono utakoreye utamejeje, cyameze ijoro rimwe kurindi kikuma. Haleluya. Tujyanirane kuko ndanyarutsa. None jewe sinari nkwiye kugirira ikibabarwe ni newe icyo gisagara kinini kirimo abantu 120,000 basaga batazi utandukanya ukuryo n'ukumoso, hakabamo n'ibitunzwe byinshi. Yo, haleluya. Ndagira ngo mbigishe mu majambo make ijambo rivuga imibabaro tunyuramo, imibabaro unyuramo biba bimwe mu gikoresho Imana igikoresha mu kugira ngo ivugane nawe. Imibabaro, agahinda, ivyucamo. Hari igihe abantu anyura mu bintu, akanyura mu bintu ugasanga nta kigwa bimusigiye. Ariko akenshi iyo turiko turaca mu bintu ukabona ikibazo kimwe kivuyeho, haje ikindi ejo, kikavaho akazi ikindi ejo, kikavaho akazi ikindi ejo, kikavaho akazi ikindi ejo. Ivyo bintu ntibigatahe gutya ngo bibe inaperçu, ahubwo ivyo bintu wakicara ukaraba neza, uzosangamo inyigisho, uzosangamo ijwi ry'Imana rikomeye cyane. Mume amen. Mume amen. Kubera ko abantu benshi imbeba imwe yari kumwe na mugenzi wayo biriko biragenda gutyo, none imbeba igera ahantu bakiza akamashu kari umukeke, irangije raraba ibwira mugenzi wayo ati ngiye kurya karya gakeke. Mugenzi wayo arayibwira ati nyamara ndakubujije, nushake ntugende kubera ko harya uri kurajya tate wanje niho yaguye, onkre wanje niho yaguye. Nabonye ababanyi benshi bagwa harya. None wambeba we ndakubujije ntubandanye ujya kwegera karya kamasho. Mugenzi wayo arabwira no urumva nawe uri kurakabya ngo harya se haba habaye iki? Oya reka ngende mfate karya gakeke ntacyo ndi bube. Mugenzi wayo arabwira ati nyamara nakubwiye ko tante ariho yaguye, onkre niho yaguye, papa nabonye agwa harya. Mugenzi wayo arayiraba
oh yanga kuyumvira, arabandanya urugendo, yegera akamashu. Wa mugenzi wa arabwa, nakubwiye ko aho nabonye hagwa abantu benshi cyane, benshi nabonye basiga gatwe ngaho, ukihenda ukarya ako kakeke urasiga gatwe. Mugenzi wayo abandanya yanga, niko kufata gakeke kari ku kamashu, akamashu ngo pa, imbeba ngo wo, iriheze mu kirere iranagana. Mugenzi wayo aravuga ati sijye wahera, hahera imbeba iheze mu kamasho. Nari namubwiye ko bene wacu bose baguye harya ndaba. Isomo ririmo nirihe? Birababaje kubona umuntu yarushwa n'imbeba isomo. Urabona iyo mbeba impamvu itongeye gusubira ku kamasho, minsi yose yarazaga igasanga haguyemo bene wazo, ikavuga toke maze kumenya ko nubwo nta kintu cyaba kiriho, sinzahita kuri aka kantu ngo nkasubire nkegere. Minsi yose ikabaho inyuraho ku bumasho. Imbeba nk'iyo itunze mu nzu ntiwazigera uyifata, kuko yamenye ama strategy yose ko ubumasho buba buriho ibintu, kandi iyo ugiye kubifata uraribwa, urafatwa. Imbeba rero ikuramo isomo rivuga ngo sinzongera kwegera akamasho. Birababaje rero kuba uri umuntu wizeye Kristo, umwana w'Imana, ukanyura mu kibazo kigapasa inapasi, ntugire isomo ukuramo, nusomemo n'ikintu. Birababaje ibintu bigatambuka gutya, ibintu byose uko bitambuka wowe ukajya utambukana nabyo, nukuremo isomo. Afite ibibazo tunyuramo ni bigira ngo basi naje kubabwira ikintu kimwe, bimwe mu mvugo Imana igikoresha iyo turi mu bibazo. Ikibazo cyose uri kuranyuramo nugitambukeho gutya, icara ahantu, reba neza, haba harimo inyigisho kanaka, haba harimo inyigisho runaka. Ibibazo uko biza bikurikirana, birya bibazo Imana ibishaka kuvugana nawe. Ariko ikibazo abantu bafise, kenshi turi mu rusaku, kenshi turi mu bintu bisakuza cyane, ku buryo umuntu atambuka gutya, ibibazo bikaza, ibindi bigatambuka, none agatambuka nta n'isomo akuye mu kintu. Ariko hamwe mu hantu Imana ivugira ni mu bibazo tugenda tunyuramo, ni mu mibabaro tugenda tunyuramo, ni mu gahinda tugenda tunyuramo. Harya Imana ivugana n'umuntu neza gutya. Amen, amen. Reka murebe Yona. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Yona Imana iramubwira, ndagira ngo ngutume. Yashaka kumutuma Nenewe. Yona arahaguruka, aho kujya Nenewe yigira Tarshishe. Ariko aragenda afata ubwato. Ageze mu ubwato yari yicayemo buterwa n'ikibazo. Ntabwo ikibazo cyari cyatewe na Yona gusa, Imana yateje ikibazo kubera uwari wicaye mu bwato. Ntabwo muranyumva neza. Imana yateje ikibazo ubwato kubera uwari wicaye mu bwato. Abantu bajyaho baravuga bati ikibazo cyabaye ni bwoko ki? Umwe wese aravuga ati ariko habaye iki? Byagenze gute? Bajya mu bwato, bafata ibintu byose biremereye, bajugunya mu mazi. Wapi? Uko bajugunya mu mazi biremereye, ni nako Imana iteza ikibazo. Uko iteza ikibazo, ibintu byose babimariye mu mazi ngo nuko biremereye, ho baricara hari ikibazo kitariko kirapasa. Sinzi ikibazo hano, haba hari umuntu yaduteje ingorane. Bibiliya iravuga ngo bakora ubufindo, bakoze ubufindo bugwa kuri Yona. Yona arababwira ati mwirukanze kera, ninjye wabateje ikibazo. Baramufata bajugunya mu mazi. Yona aho kugwa mu nyanja agwa mu nda y'urufi, akoramo iminsi 3 jene croisade ya 3 jours mu rufi, ni bwari ni manje. Nibaza ko yaryaga ibyifiriye. Mume amina. Bigeze ahantu rero, aha twasomye igifi kiramuruka. Amaze gusenga Imana isabye imbabazi byose, aragenda yicara ahantu yifata gutya, yifashe gutya. Izuba riramukubita, arakubitika, yasha akagira gutya, izuba rigakubita, yasha akagira gutya. Bibiliya imbwira neza ngo nuko Imana imeza ikibonobono, irakimeza, ikiraho umutaka, imwubakira umutaka. Atangira kumva ahantu yicaye
yumva ari comfortable, yumva araryohewe. Ariko aho Imana ifite icyo ishaka kumwigisha. Ntabwo Imana yamejeje ikibonobono gutya gusa, hari impamvu Imana yamejeje ikibonobono. Bibiliya iravuga ngo yicara yumva aguwe neza, yumva yicaye ku kayaga, ameze nk'umuntu wicaye kuri Tanganyika neza, ameze nyine nk'umuntu uri ahantu hari comfortable, akayaga karaza agosha droite inyuma imbere, yumva nyine arahana ari comfort, arahana amerewe neza. Bibiliya iravuga Imana imaze kubona ari comfort, yicaye ahantu heza, ahantu hameze neza. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana yohereza igikogosho kiraza kirira mu mizi cya kibonobono, ikibonobono kiruma. Nuko Yona arababara, atangira kumva agahinda, atangira kumva umubabaro, atangira kumva muri we yumva agahinda kenshi muri we, yumva buzahana nyura, yumva buzahana rigitira, yumva muri we nyine ari n'agahinda tumva icyo kavaho. Avuga ati iki kintu kitumye ikibonobono cyuma, uwakinyereka njyewe nakereka. Kumva Imana yagira ngo yumvishe Yona agahinda ifise, araguma aridodomba. Imana itimubaza, Yona, Yona, ubabajwe n'iki? Ubabajwe n'ikibonobono njyewe nitereye, ntaba ari nanjye ucyumishije? Ukubabaye, ukumva mu mutima hari agahinda, ukumva mu mutima ufise agahinda kenshi, nanjye niko mbabaye. Kandi ikimbabaje si ikindi, ako gahinda wiyumvamo, uko kuntu wumva ufise umubabaro, nanjye niko gahinda mfise kubera ubwoko bwanjye buriko burahona. 124 bose ngo bakora ivyama demidiswari bakiyongeza, bagakora ibindi bakiyongeza, ngo nibazi gutandukanya ikibi ukuryo n'ukumoso. Uko rero wiyumva, Imana yabikoze kubera iyihe mpamvu? Imana yabikoze igira ngo yereke Yona agahinda ifise, ibikora igira ngo yereke Yona, mubwira urumva Yona mukozi wanjye, wakumvise ako gahinda, wakumvise uwo mubabaro, nanjye umva umutima wanjye ukomeze, umva umutima wanjye ukuntu uri kurababara. Ubabajwe n'abantu bariko bararimbuka, ubabajwe n'ikibonobono cyameze utateye nkacyumisha. Haleluya. Agahinda, umubabaro, Imana igitunyuza mu gahinda, Imana igitunyuza mu mibabaro kugira ngo gusa ikwigishirizemo, wumve nyine mu gahinda ufise, wumve nyine mu mubabaro ufise, ukuremo isomo. Uvuga uti ndumva nk'uyisomo muri iki kintu, ibi bintu ndiko ndanyuramo nkuyemo isomo, aka gahinda ndiko ndanyuramo hari isomo. Imana ikavugana nawe, ikavugana nawe inyuze muri ibyo ngibyo, ikavugana nanjye inyuze muri ibyo ngibyo. Nguko uko Imana mu mibabaro ducamo inyuzamo ijwi ryayo. Rero ikibazo kirihe? Abantu ntabwo babyumva. Kubera iki? Abantu nta mwanya bafise, abantu bari mu rusaku, abantu nta mwanya bafise wo guhimana. Niyo mpamvu ikintu kiraza, ejo ugasanga twongeye twakiguyemo, ejo ugasanga twongeye twakiguyemo, ejo ugasanga wongeye wakiguyemo. Kubera iyihe mpamvu? Nta mwanya ufise wo guturiza ahantu ngo muri bya bindi uri kuracamo harya Imana ivugiramo, ukumva ijwi ry'Imana rirakubwiye, mwana tuza, genda buhoro, ibyo bintu uri kuracamo burya hari icyo nshaka kukwigisha. Ariko ndagira ngo wicare utuze urebe isomo ushaka gukuramo. Naje kubabwira, Imana ntabwo wayumva n'ijwi gusa bihagije, ibyo ni bimwe mu byivugana natwe. Ariko nanone izindi nzira Imana ivugana n'abana bayo ni imibabaro. Kandi birikambwira ngo kubakunda Imana byose bifataniza hamwe gukora iki? Kutugirira, kutuzanira ibyiza, kubo yahamagaye. Bijya byose ucamo mwana w'Imana ntubifate for granted. Niba fiyanse atinze kuza ntubifate for granted. Niba urya mugore atinze kuza ntubifate for granted. Niba umugabo wawe atinze gukizwa ntubifate for granted. Harya harimo isomo. Urya mu fiyanse atinze kuza harimo isomo, urya mugabo yatinze gukizwa harimo isomo. Bya bindi ducamo byose harya hose hari isomo, kandi iryo somo Imana
ndashaka ko urikurikira uryumve, riri aho nyine muri byo uri kuracamo, riri muri uwo mubabaro uri kuracamo. Bityo ubona bimaze igihe ugasenga amate, ugasenga swari, ugasenga misi yose, ukabona ntibiva mu nzira. Harya hari isomo rihari, harya hari isomo Imana ishaka kukwigisha. Birya byose ubona wumva nawe biguteye agahinda, harimo ijwi ry'Imana. Nyamara wicaye ijwi waryumva, wicaye waryumva ari kubwira mwana wa, reba ibi ngibi hari icyo ushaka kukwigisha, kandi dore igihe cyo kubivamo ni igihe iki n'iki. Nta muntu ndabona yagiye gutwara indege atanyuze mu ishuri rya pilotage, ntabwo ndabona. Nta muntu ndabona yaduse ngo ajye ku muduga atware atarabanje kwiga imodoka, ntawe ndabona. Imana ijya yemera kunyura mu bukene kugira ngo abakene nibagusanga nawe ugire icyo wabafasha. Imana ijya yemera kurwara kugira ngo nawe ugire umutwaro wo gusengera abarwayi. Bibaho. Iyo umuntu atarwaye agira ngo abandi niba kugeza ahantu na Imana ivuze rero uyu muntu nta mutwaro w'abarwayi akigira ngo abasengere. Uyu muntu nta mutwaro, imitwaro yose ishapoteya, reka basi anyure mu ishuri ry'uburwayi kugira ngo nava mu burwayi noneho nibavuga ngo runaka ararwaye azumva passion, azumva afise ikintu kimusunikira gusenga urwaye, kuko nawe yarahanyuze. Utarahagaze hariya kuri rijya ryo kumusaga ngo urebe abantu ukuntu birirwa bateze amarifte, urebe abantu ukuntu batinze kujya muri ville, urebe abantu ukuntu bahagaze, umuntu ahagaze isaha imwe, isaha zibiri yabuze ya bisi cyangwa se ateze lifte. Nago utarabayeho nawe unyura hariya wicara wirirwa gutegereza amarifte y'abandi, ntabwo uzaha agaciro uhagaze kuri rijya barabara. Nuzaha agaciro umuntu ahagaze amaze umwanya yabuze na ya bisi amushikana muri ville, ari muri ibi ngibi ategereje ko bamuha lifte. Ariko nuhanyura Imana ikaguha umuduga, ntabwo uzamunyuraho ngo umusige mu ibarabara. Ntibibaho. Imana ijya itunyuzaho kugira ngo ukwigishe, ukuremo ikintu uvuga uti Mana ndabonye, sinzongera gusiga abantu ku ibarabara. Mana nanjye no mu muduga nzajya mba lifte. Warabanze guhagarara ahantu ikizuba nk'iki kikagukubita amasaha ukavuga ati no, ntabwo nzanyura ku bantu ngo nambuke gutya. Niba Imana yaramezagije akaduga k'amaguru ane ngo nanirwe guha lifte abantu babiri, aleluya, ntabwo muramamini ihagije. Ndasoje. Imana ivuganira natwe mu mibabaro ducamo, kandi ijwi ry'Imana ntuzigere witega ngo ni rije rivuga nk'uko ryavuze kuri Sawuli. Hoya, ijwi ry'Imana rivugira mu bintu tubona gutya. Zaburi zahimbwe na Dawidi mu byo byinshi yabonaga, Salomo imigani myinshi yahimbye nuko yabonaga ibintu. Niyo mpamvu ushobora kwicara nkabona umuntu nigeze kuganira nsoza, nganira n'umumama arambwira, pastor urumva ngewe urugo ngiye kuruvamo kubera iki? Ndamubwira uravamo kubera iki? Arambwira turumva pasa, ikibazo mfise ni iki ngiki, jewe n'umwana wanjye n'abana banjye mfise, uretse n'aka kabebe mfise, ugabo nta rasiyo agitanga, arakora akayamarira mu kabari, nta kintu kimaze muhira. Ambwira ibintu byinshi, arambwira uburyo ubuzima muhira, arambwira ati nukuri inzu ninjye usigaye nyirira, abana ninjye ubarira minervare, amata ninjye uyatanga, rasiyo ninjye uyitanga. Kumva uko avuga gutyo njye nkahita ndeba undi umugabo agenda akayamarira mu kabari, we nta n'akazi afise, nkavuga naha harimo message y'Imana ndebe mubwiye. Ushima Imana ko wowe nubwo ayamarira mu kabari uracyabayeho, uracyabona minervare, uracyabona yariwaye. Icyo ni isomo rikomeye, n'ijwi ry'Imana ritangaje. Reka kureba ibyo adakora, reba ibyo Imana igukorera. Reka kureba ibyo bo badakora, reba ibyo yakoze. Harya rero Imana ibiri kwiravugana n'umuntu. Wewe iyo ni imvugo y'Imana. Ubu hano hari abantu bicaye bidodomba, hako Mana kukibi. Ijwi ry'Imana riravuga ngo kuki wowe ukiriho, kuki wowe ugihumeka uwabazima, watanze iki? Ni iki natanze mwana wa Adamu? Imana ibamera umugisha. Mu mibabaro harimo ijwi ridasanzwe ry'Imana. Katwubike imitwe yacu.
mana yacu, mana y'umuvyeyi wanjye, usabiye ubwoko bwawe umugisha. Icyo mbasabira ni kimwe, ubamfashirize. Hano hari abantu bariko baraca mu bintu bamazemo imyaka myinshi, bamazemo ibihe. Mbasabiye ikintu kimwe, ndabasabira guhagarara, ndabasabira kumvamo icyo babwira muri ibyo bariko baracamo. Umwe wese na situwasiyo ariko aracamo, akuremo ijwi ryawe, akuremo ijwi ryawe, akuremo ijwi ryawe, akuremo ijwi ryawe. Umuma muri hano arimo araca mu bintu bimugoye, bimugoye cyane, abona yabuze imbere, abona yabuze n'inyuma. Mana, reka kubera iri jambo utanze aya manywa, uyu murango, reka ahaba yumvise mesaje ikomeye waje kuvugana nawe. Urakoze Mana, urakoze. Ubamira umugisha, ubiteho, ubakomeze, ubahagarike, ubahe ushikama, bakomere mu nzu zabo, bakomere mu miryango yabo, bakomeze n'igihugu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Turasubira ku mugoroba 17, turabatumirira muhoberane mu izina rya Yesu. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Yes, it is. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. Oh, thank God you did. But I don't know what to